irobun hevderosh ku reba apu banga ashti u Juvaka demokratik برای گشتیرا پاوکر تابی یعنی دوی پیوجوی شهر جهان سیمین کو یعنی دراوشه که جیان دکن کو هری زیده شهر پفچون که کرنن این لسر گلان که کرنن لسر جن لسر خوازای اصلا هری زجور دا تیمشاندن و اصلا دا یعنی روشی کات آواکرن کو مروف نماده کاره پیش روزا خواب فکر خیرن سبی روش نماده کاره جیان بکر جبه کو هکس یعنی اصلا تنه به هبونا پرست نه هبونا خورا مجول دبه گمانن مزن جیان دکن کرس ترس جیان دکن چوا یعنی خو جوی شر و کرن ایرشان کو تیمشان خلاص بکه دناوا روشی که اوسادا وی اف بانگوازی اصلا هیوی که نو دا آواکرن و پگرینگه یعنی د پیواجوی که کو پگالا مدرنیتیا کپیتالیست جو برجواندین خو یعنی هر جور که کرن بکارتینه حقوقن نافنتوی مافم روان کو یعنی بسیدان سالان انجاماتی کشینا آزادی گلان دا حتنا به دست رسن در روزا ای رو داشی نما یعنی نخ کاس کسی حتنا نویساندن یعنی کیمتاوی یعنی بیل نمایه دراشی که اوسادا اصلا بانگوازی ریبا آپو وک مدخالیا وی گریکا کور یا کول سه هیوشاندنا جوباک هیوشاندنا اخلاق مروایی هات یعنی تی فیاس کرن هم بری وان ایریشان وک مداخله کرن کو جاری کدین هیویا جیانه جاری کدین واتیا جیانه جنوب زندی ببه و یعنی به تایبچی گل کرد گلن روشلاتا نوین کو هری زیده یعنی د انجام سیاست میتینگری کول سر روشلات نوین دا تیمشاندن ایشا وان سیاستن شهر و ککرنه یعنی جیان کرن یعنی به تایبت جبو گلن روشلات نوین و جنن روشلات نوین بو وک هیویه کنو یعنی اگه ام دیویژن دست هیزن دستلاتار این هیگمون کو هم دشهر جهان یکمین و دوی مین دا روشلات نوین لسه اساسا نتاو دولتان خیز کرنا سنوران پارچا کرن ببیرنگیجی نجات پرستی اول پرستی زین پرستی و یعنی لسه جوبا کن فیاس کرن aslında dışarı cihanı sistemin de dağızın carekeden lügur berjvendiyen haritayı nut çibıkın belki de aliyek da hüveşandına pegala netav devlet dağızın hatta astek çibıkın jo hin rahat dıkarın ketxariye xo lisevi axı bemeşinen le enku heri zede yani zulm be zulm koçberi kuştun و همو جرون بین پیکرنا ماف روبرو دمینه جاره کدن گلن وی آخنه یعنی جبویجی بانگوازی ریوتی تیوی واته کو ادی چاره سریک دناوا یعنی هم د عالیه پیشخستنا ریوازن چاره سریه این آشتیانه یعنی بریا دیالوگ بریا دموکراسی بریا لحفاتن کو وینا گل وینا جنان وینا همو پیکاتین اولی و چندی دناوا ویدا هبه چاره سریه که دکارو برا آواکرن دا آلیدن داشی یعنی جوباک یعنی دسه اساسا دموکراتیک یعنی نخن این دموکراتیک دکاره جیانا خوا بخوا تاین بکه و یعنی بمشه یعنی نخن خوا این جوباکی بون دکاره بپاریزن و جیان بکه د بانگا خودشی ریبا آپو دا دیاکرن کو PKK د ست سالا بیستاندا دبن مندورا شهرن جهان یکمین د دویمین و هر وها ریا سوسیالیزم دا یعنی آوا بویه و یعنی دوان پشات و مرچانداجی یعنی به مندورا فکر کو مینک سوسیالیزم دناوا برای دولت تیاوا کرن انجی
sosyalizm yani çağrınısa gelen ve avakrına devletin nu ve pek var. Yani efhişmendi ku yani de encama şere cihaniye yekemin de duyemin yani deket u de haman demadaji de sedema real sosyalizmda yani çıkası idadıkır ku jibona mafemrovan jibona mafekakaran jibo azadiya juvake duhazır modelik alternatif avabikin de rastya khodaji deket holiku wan tevgerin ku jibo be amanja rizgaria gelan be amanja rizgaria Çin'in vendestrabun nikarabun püskriken in azadi dimingehta çarsebekin. Yani jibubeji aslında reba apu hinji de sala notusisi da bangovaziye ki yani çekir bu anji havldan in reba apu jibu lehefatnek demokratik bedevleta Türkra jibu avakrana kumareke demokratik disa de pebajwe imrale pebajwe ku reba apu buchovek zayna sesi min benaftıkı havldan o tekuşina reba apu çibu ku aslında leşuna ku bere o rebazın şer lise asasa hevdu tünükürün yani bereya anji hilveşandına devletek o avakrana devletek nu leşuna ve lise asase cuvaka demokratik ekolojik lise bingeye azadiya jine yani bir paradigmara jireyen çareseriye verin payda kırın o yani jibo pek aninavi ji yani diyalog hem yani bir devletlere hem ji xare xistin kırına cuvake ve de dost dunen en esası gört. Yani jibuji yani PKK yani taybetçi de aliye vejina gele Kurt naskırına çanda ve dehistana vina siyasi ya cuvaka Kurt dese tsara bistanda u haya roja iroji risteke gering lestiye le de roja irodaji yani reveti yani beverengi pelasiyedeki de bir şey yani dubare bu nekeye yani esas şey çareseri lüvidere derdike ve demaku leşuna modelike destilatari modelike demokratik yani janeke vere avakren ku teda azadiya fikir uraman azadiya zaman azadiya çant azadiya anji xare bevereneke kommunal anji avoriyeke kommunal de karvere peşkıstin yani jiboveji aslında leşuna ku yani bir çek yani çek aslında rebetiji hin yani de parasnamen des beka de pebajwe imradi da budiakren demaku çek ne jibo mevesta xaparastin tena bekaranin aslında yani de bin amurike destilatari yani jiboveji yani de pebajwe ana hada ku herizede bütün diye çek herkes duhazı severiye xo fers beke lemberi veji yani emdikarın paradigmaya reveti anji nekhanen reveti ku de parasna geliki da ji be peşkıstibu yani vaha famdikin leşuna PKK ku lise asasa şere çekleri yani vek partiyeke şureşgeri yani siyaset bimeşine leşuna ve hin zideti cuvak bıxa yani dikarı rive be dikarı gand asteke ku edi dikarı yani hem lehemberi erişin in devlete beparizin le egade fet hebeji dikarı yani de demokratik kırına pegala devleti daji roleke bileze yani jiboveji penasea devlet
يعني چارەسەریەک کو گوهاتنên in demokratik dava devletê de pêk werin ku devlet nemadibe asteng li peşya azadiya fikir û aman li peşya xwarexistinkirin civakê li hemberî çand û yani dewlemendbûna çand û nasnamên cûbircû ku di nava civakin da jiyan dikin dema ku devlet li hemberî wê tu astengê çê nabe yani çek jî yani di vê pêvajoda êdî yani wek amûreke nikar yani nema pêwîst dibin lê yani ev çat tabî hebe yani gerek devlet jî li peş yani nabe asteng li peşya siyaseta demokratik û çareseriyên ên hukukî gerek maf û rêzdarî li hemberî siyaseta civakê jî yani gerek pêk were yani dibin wê şart û mercan da jî êdî yani civak dikare bi rengên cû bi cû xwe berexistin bike jin jî dikare bi rengên cû bi cû xwe berexistin bike û jiyana xwe yani bi rê ve bibe. Yani ji xwe di peyama heşte aderê jî rêbera ku banga aşitî û civaka demokratîk weke renesansa jinê binav kir. Yani Rönesans tevate vejin yani jinuve zayn, jinuve hebuna xwe avakirin û aslında yani li vê derejî yani em yani vê nexanin jî dibînin yani çawa ku civaka komunal ya destpêk civaka ku yani bêdesthilatdarî hatibû avakirin de dora jinê em jî yani ku çanda dayka xwe divên jî em yani bi vê rengî pênasê dikin çawa jin di avakirina civakek ku têda wek hevî û piştgirîdayina hev civakek ku li ser esasa kedeke hevbeş û pavekirin hatibû avakirin civak di destpêka dîroka civakî bûnda jin rolek bi vê rengî lêstiye di vê pêvajor da jî yani jin carekî din aslında dikare rolekê wiha bilêze yani êga birêxistin kiribe êga li hemberî êrişin çanda tecavüz li hemberî êrişin kikirinê ku li ser jin li ser xwezayê û gelan tên meşandin li hemberî wê dikare xwe biparêze û di heman dema da jî dikadin ên çand, perede, tendrustî, aborî yani jin dikare yani bi îradiya xwe bi zanîna xwe yani xwe îfade bike wê çax jî yani jin aslında dikare bi zimana xwe ya aşitî li hev hatin pêhesandin yani taybetmendiyên xwe ên ku jin di nava dîroka xwe de di kesayeta xwe de avakirî û parast bi wan taybetmendiyan da jin dikare roleke pêşeng ji bo serkeftina vê pêvajor bilêze. Di heman dema da jî rêbetî di peyama heşte aderê ku aslında peyama an jî banga 27 Şubatê yani tamam dike li vê derê jî gotibû ku haya ku azadiya jin pêk nayê civakeke sosyalist jî pêk nayê haya demokrasî pêk nayê civakeke sosyalist pêk nayê yani li vê derê jî aslında em dikarin bibînin yani çi kas jî yani azadiya jin û demokrasî nixinên bingehîn an jî şartên bingehîn ji bona jiyaneke hevbeş û azad ya civakê bigiştiye yani ji bo em li hemberî çanda tecavüz û êrişin kikirinên ên ku ji aliyê pegala mer dewlet li ser civakan têna fezkirin em dikarin yani felsefeya jin jiyan azadî zindî bikin jin dikarin alternatîvên xwe pêş bexin bi zanibûn li ser dîroka xwe bi vîna xwe yani bi şêwazên nû ên siyasetê
إنكو نه يعني لسه أساس هفتو تنكرن أنجي لسه أساسا بجواندين يك عالي لي يعني جبو همو بيكاتيان جبو همو زنديان دكارن يعني جيانك ببينا خو بباريزن لسه أساسي جي يعني أم جبي بانقوازي فهم بكن سرقتي هم باواري دجنة هم أكد دجنة ويعني رخصتن بونا ترجرا جنامكو يعني ده عالية بيك آنين وساكفتنا بي بانقوازي دكار رولك بشنك بلازم